Banang penklan susu ia kejung temu jong weu som larang ba kathaj mahoti wala mi bha sakmat nak banta bani khona kene ke election MLA arajar pulai na mahoti constituency katau Dr. Everest Mersing nak parti BJP. Weu rong ba wala tip kerteng kumu ba Marshall Khar bana kesnong maulungkhong walwan bani kendu ye kinoi lam jong parti BJP mahoti mondal hafiz rikam jong BJP Ribhoi district. Hak bau ni orang ba hak ni kesengi haba ajing kran ulang ba umpat peniaso syak parti BJP Henry namar ke jing ui bau ni samla rang ba kathan u Dr. Everest Mersing ulang samla bodan jing kermen nak benta ke bit ke biang jong pai ba kathan kumta unai ke jing kersan syau ni samla da ke bong ru ba umla banwan ra ya shibun ngut kinong kersan Henry tang shivut chwa menta bat unai ke kitbok kitriang bat kermen ru ba shivut jong u kumuri orang ba kanwan ra ya shibun ki jing kelah kathan hagane kesengi la pediang sungbai uba Marshall Khar dau district president ke Ribhoi uba scam bi swet hagajing don lang jong kertong ye khun election ke parti namahoti u Dr. Everest Mersing u kertong ke parti namsning uba durut majau bat kiwei Kasidong maungkong kebangaran mga kadai kasidong kebakhlain baha ke parti UDP nadu bastang hadita te kadiwan juga kani kasi manta kam ngamdamut thane banong bawa banisto parti ma kala banong mar kongkong ber kong perkhat du thi bat ta kon busul na kadiwan nga manta kalong lang ba jong ba hobris bangan kwa ban kendu yang tahu kandidat jong ka BJP ngam khet ngamong yo parti hindai kumubri ba kwa bani tho kata de isa kading kersan ka banong kong kade yo briu ka parti kawan ba larangamun yo briu keperti kamla benda ye wan te bale ngame ina ka UDP namar mangam siha ya ka di te ka bar ta kan adi kata ngam te su phulung kena dari ramba te ngade uri waneru aga parti UDP daus du stem yo far rakat bai ba esar moksha bom don su menta bangi bat kumju yo ba don bok ngobrom kumolong ngade wan hari ulade baru hari pedang parti ya ba bayang ngoro ngadon menta di mengawai uba dan menta kumna wan wan ra ayu sa parti ban banairu yu tiket jog UDP parti kade kata te hagani ko por bonta ngam khempoi perkhat ban poi kade ko kom ko kumani inde to kamne le haga dinglong hi kajite kami la bandon menta hoi la sibit em lo kata ni isa kamud e banong marung parti tumut ngilale ban le sibun gi larang ngam subit yo briu tomut kam dan timut di rem naman badlong perti lo indai ka bahak mat kalong ka ban na ngadon menta kalong ba nasiu burong nasiu i yo ba mersing ban hidu por bangam pala bani i we to ba mersing kadi kata te betas ni awan ban pani thui ngalayo ban kublai ni me ba hobris lo bersa ngakwa chwa ban kublai yo tau kandidat yang lebih kadi kata banong mga deu parti BJP tamon dapat siwa banong mata tadi siapa banong kumno persen tamon ngakloy berkesan namar ba u kandidat jong NPP ro lawan ban bani kedu nga ula phun tertai te la ngong balada ngala kende ana ga UDP tamon ngarwan sepi tawa phimde ban phil ti chibun kebot ta chibut ata ga di kan na te juwe gila banong silwawan mga filam niyo chifo ka sanar focus pa ngatang sibut te yo ba mersing ru entang naong dan wat mga sibut chwa kumunong kesan mulai kumubrew jong parti kata de ji sa wangadan ka parti ka de ka parti hak sarkar ni don ka kam ka parti endai ka jingjok ka de ki jong bre la ubrew umlong hak parti to bot kam don jimut ban mar kesan yo tau penjet jong parti kati kata ka ji skill ka bangangadan ngaget bakalong persya yang digesiu yung piga. Hindi kata kay digesiu yung kabangan don haga ko perkat na. Te balik ani ang parti ladu manchuad na daw sing haga SPU haga United Democratic Party menta. Kade haga nong rim kabangan don ang katmat ke jikai di bawah sen maksya bangamla ban klet ya polisi te kami ko na polisi ko. Te daboburom haga digesi ngan one direct ban menta ban kesan yo ba habris kung briu bangat nasional kamu sama mengadon kata ni isa kamu long bahaya nga bang nilai kai bat kata ka partiro nama ka parti ka siyo bagade ka menta ko kra kalisyon kadi kamyap kami
Nasim ketika election ketika kamu tang kamu beri lekai berkata election tu. Nomor kata haba kapet yo ba habis basin na itna. Jadi meru nganda ong ba dikendu ba habis so ong ba nakwa chwa bani iyo to be. Na dewan yo ban kublai piti. Kelalang ibang itna tawon ngan kersan sibut. Siwat wat pin ti bang na sibut gebut de sibut. Tambah kiban pun yang apa ada dia kita nampi kan mungkin pun kata dia isa. Te yang kejiri buat parti UDP ke bagian boleh sih kata ngalarai buat wen ya lah dia. Ngam wen nak parti ngam wen nak kejiri buat kandidat nangkau. Te apa kalau wen nak kandidat buat parti tu nasutu ba kan non kepor makasam ngimlan kam chu yo tahu dulu. Kam phe. Aduh kalau orang ba lada job ngam non menta wala lada remro ngam non menta how kandidat jongka UDP party kata dia bisa. Te kublai sibun nak menta kan kepor kan kendu menta ngah keren chai khat dupi kan dia jing pendap ya kan kom to ai kan long kumaglang ini ngawan ban kersan yau ba habris kum ubriu simet kabut bangan ong badai parti UDP BJP kata dia bisa. The day that a small grain of wheat comes to add a big production. Kebamut mentang singi sa jinggan mau hak jing im jenga bangla pendap ya kan jing file ya kan nomination ang na DC office nongpo kumu official candidate jong ka party BJP na mau hati constituency but ni yos non way you uso ubathyang balawan ban penyeso but ni hakne klimat hakne ka district office jongi hangne hapo nongpo tenga ai kublai yau mama marshal dekhar banang tei na po maulung khong na maurong road zone bala kloin wan penyeso na bat ka parti jongi kum gadak jong ka jing buram yau ne rirong ba ngin ai ro kan ne ka lama jong ka seng jongi namar ba nadu menta ka singi na kerpat epi mama ba pintrei bat pin ya yai rangkat lam nga pin ai boy ai bor kum kena samla man salong ro urang ba te kublai sipun tenga kwa banong tangkane manadu menta kesingi imama in salong kumwei na kinong ai boy kham tame na kane ka dong ka than jong ka mahati bat kumjuru ngi wei pai wei ngin ai ding thap khti ka crowd na banta kane yau palut primro ubala ai kane ka lat kalenti ban yo wei usbai uba sbo bangin bread ha kane ka deus sbo jong ka mahati constituency ai ding thap khti namur banong tangkane ngi baro ngi wan tang wei ka thong ngi kwa bat ngi thrang kum batrang ne rirong ba bakan donno be jingkla ngasongu hisha ba rirong ba ubala yai bunsnam ha ka parti UDP henry menta upai shau samla ubadang spe ubadang haban plung ha ne ga kendau ga sbo jongka mauhti balai namar kumba ma ihi la kubur ba ikwa bandana ka parti ka baklan ka parti ka bala ban penurlong ya ki jing jong ki nong mauti te ka bangas no tenat na maulung kung habang ya lenti sipo mauteri ka thong ka banga kwa ban ngathrang dik dik nadu na po umkra shadu sa sentumau ni ya chi sha ka surok ka bulung ka surok moy ailat bangan long unong ra ya sumbai kum kine ki bri ki bayu ijngai padai hau uneu khna ken ba uban salong urang ba ubala ban marmot ia katai ke jingjot jing prajo katai surok kermen badakane ke parti jungi badla daki nong mahoti ki yo i ia katai ke shra ke bangin den kamban lur ban pendak penbiang ngin pet yang ne sumbai dak parti BJP pad hal kerteng jong uba Everest mersing ngin penurlong ni jing posniu jong ini kiri rong ba ki bayu i ia katai ke jing sa shra tengam ko aban kan slam kom bapiang ngilong ki breu ki berit barbor henry ki breu ki bakwa ban le ki kam ki bakrau na ka benta ki breu ki berit ngidon kam ke jingi trelang jong ki riurang ba banialam yang ki kena bangin yo ban long hak ta kerdan ka balong kum ki ramba ka mahati ka don kam ye ki samla ki longkmi nang ta ki riurang ba ki bakum kine ki ban perkhat ki balayo i jinga hiro na ka benta bangin penkela perke jingkela ka sedang nangana phi kumbai nei ri orang ba dala day one wat lada ngami thu tang na ka daw bai sngo i
yang kumuway na kita ginong ikun na mau hati by sngaw shania iwan dag jingkmen ban kudup bat ban wan hak na parti jungi ban ngin yaj shitli na du man dag sngi ngin tray ban ngamdon ka spa ka peu ngamdon ka siar ka rupa banai rewat ma iru ila kubur bangidon kam tang ya kalenti bangide ban yaj bangin ya song thulang bangin ya teli bangin ya tray lang dag ju kalenti bangin don kata ka jingkela